گدان ادوی دیوان بلوچستان کنڈان 12 ربیع الاول نا مناسبت ٹی سوراب شارٹی اسے مشاعرس اڈتنگا ارٹی سوراب گدر و ایلو علاقہ غاتان شوراتا بلو کچس شریک مس دا کرے پروگرام نا ابتدا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نا کرے زندگی اونا شانٹ کرے تینا کلامات بنفسا کرے اور اختتام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نا کرے شان اونا کرے زندگی نا طرز نزیہ کرے کلامہ کسر دا موقع گدان ادبی دیوان بلوچستان چیئرمین سلام الفت و ایلو سنگت صادق ندیم نہ تو نہیں تو گپ کرے بابو نن اوئی تاتین میں بنفنے یہ نو اسے تو بعض بابرکت دیے سے 12 ربیع الاول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نا پیدائش نہ دے گدان ادبی دیوان پروگرامک دیتا مناسبت مقدسنگا دیتا سانہ کربلا مرے یا 12 ربیع الاول مرے یا پین ننت کے اسلامک اسٹریٹی مقدس دیو تو افتا والٹ گدان ادبی دیوان میں وقت ہم پروگرام اٹھتر صاحب سنے تو دا انہوں نے پروگرام ہم مفتا اسے سلسلے سے جی ماشاءاللہ دا ننا نوجوان نسل بعض بہترین و شاعری و تاثر اولی کو ننارا ناتی پروگرام مسوٹی بعض گچین و نات سنگت اگ لکھا سر اور دا پروگرام اک مریر دا خطران کے نیل کے نیلیتن اور تقریباً ڈسٹرکٹ سوراب نا اخذ کے شاعر کا سر کلنداڑ ساڑی سر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو ارا کہ ننا محبت نن تو لائکا فن کے اور تو محبت نہ لیکن پدام ننا خس کے استخوائیے ننا کوشش تندہ دے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو محبت نہ نن امو ارا عاشقہ کو اموفتا محبت تو تینے لینکین اینو نا ارا کہ عید میلاد نبی نا سلسلہ ٹی یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نا ودی مننگ نا دینا والا دا پروگرام تخاصر دا سے بابرکتو دے سے دا ٹی تیبہ دنیا ٹی مخلوق خوشینہ اظہار کیک تو اندو نن تو اینو پینچ کنن کتے سن بس گڑس شاعرک بس سن تینا کلامات سن بنفے سن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نشانہ ٹیرا کہ ننا اظہار محبت نا مطلب ننا را خیال اس ننم خیالات یہاں پیش کریں نمبنگورے کہ گدان دیوان بلوچستان چیئرمین و اونا کرے ایلو سنگت صادق ندیم صاحب اندہ پار رہے کہ نن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نا شان ٹیرا مشاعرے ارتس سن اور کامپت کرے ایلو ہم خاصنگا دیتا ہم ننا مشاعرہ گدانا کلان ارتننگ رکھ کیمرامین محمد امرکی تنور سراج رکی وش نیوز ضلع سورا